A? Ratište. Pa, šta se dogodilo? U ratu? Pa kako nemate penziju? Imam 600 kuna pomoći. Ešte, šta ti je bilo, evo? Šta se dogodilo? A? Ratište. Pa ovo moraš prositi da bija se u ratu i se bija. Bio sam posu. Molim? Posu sam bio. Pa ovdje moraš prositi. Pa ne vjerujem. I dvije noge, od čega? Kako? Jel mogu snimiti? Mogu snimiti. Bomba. Kako se vi zovete? Kako se vi zovete? Grešim. I izgubili ste dvije noge, morate tu sad, a bili ste u ratu. Mi njemu lapovi bez nogu biti, da? Mi imamo obadva noga pa smo ljuti. Je. I jeste li sretni? Šta vas čini sretni? Kako će biti sretno? Dogodi se svakome, sve mora... Ovo je previše. Ovo je previše, slažete. Jeste oženjeni, imate ženu, dicu? Ni ženu, ni dicu. Koliko imate godina? 67. 47. Parite da imate 27. Dobro izgledate. Odakle ste? Ne bi mogli metiti protezu, ali to... Odakle? Zagreba. Iz Zagreba. Šta da, imate šta reći za u kameru? Biće bolje, hoće biti bolje? Biće, jel? Koliko imate penziju kad vam nemate nogu? Koliko imate penziju? Nemam penziju. Kako nemate penziju? Moraš imati države pomoć. Moraš imati pomoć od države. Ne može raditi, ali od socijalna pomoć. Kako nemaš od države kad si u ratu? Ne. Kako može živjeti onda kad je? Kako, Evo ovako. Daj. Dobro si, aj, koliko ima? 100 kuna, nema. Bolje nešto. Da, mu i ti nešto. Da. Aj, vi ste. Hvala ti lijepa, ugodan dan, šta da ti kažem, drži se, bori se. Ne mogu vjerovati da nemaš penziju. Ne, ja isto ne mogu vjerovati, ja sam živio vani. Tamo ima svak pravo ako ne mora raditi. Je. I to ima polu penziju, jako je mlad. Svako ti dobro i ugodan dan ti želim. Gospođo, dobar dan, šta se vama dogodilo? Može? Molim? Mnogo. Ja ću u ratu. U ratu? A kako nemate penziju? Ovaj gospodin isto u ratu pa nema penziju. Molim, gdje je izgubio? Kako nemate? U ratu? Gdje je izgubio? Kaže u ratu. Idite provjerite u Zagreb, u Trešnjevku, u starački dom, cigani su ga izvadili protijači za njega. A kaže da je u ratu izgubio? Je, od droge. Pa dobro, da gospođo, nemojte. Od droge, jel? Od droge. Kako ste vi izgubili? Ja sam u ratu izgubio. U ratu? A kako nemate penziju? Imam 600 kuna pomoći, čitajte moju dokumentaciju. Koliko vam ja mogu dati? Koliko možete. Da, sa njemu 50, mogu i vama 50. Ne treba čovjek lagat. Ne treba lagat, slažem se. I onda daje ciganima, cigani voze Mercedese, BMW i tako. Odakle ste vi? Iz Vukovara. Iz Vukovara? Kako se zovete? Dajte da. Ivana Lozančić. Dajte da to. Ja sam nešto za internet. Evo imate promijenite. Evo vam 100, dajte mi 50. Vaj se, 40 ste to. Hvala. Evo, hvala 50 za ovu gospođu. Hvala. Koliko ćete danas zaraditi? Hvala vam lijepa na intervju. Moje gospodine, možda je puno ljudima sve u novcima, meni nije vjerujem. Vjeruje, nije sve u novcu, evo, ali ste zaradili puno novaca. 50 vama, 50 njemu. I ima li još koga? Šta je to? Oboljela od karcinoma, 3 puta operirana. Možete sve pročitati. Provjerit ću na A internet. svaki lijek mi je 900 kuna, slobodno provjeriti. Provjerit ću na internet. Hvala vam lijepa. I možete provjeriti u Riječku bolnicu kod doktora Klarića, koji me operirao.